Teraz zapálime v podstate toto domino zápaliek. Mali by sme zapáliť jednu a ostatné by sa mali chytiť. No a tu máme aj pohár s vodou. Pre každé prípady predsa len. Fuck! Ojoj! Shit! Nefúkaj to, nehaj to. Shit! Víš, nerob. Fakt, radšej to šutníme, nie? Nie, toto bude dobre, to je brutálne domino. Shit, čo ti je zle? Dobre, Miše, ja už to sfúkam. Počkaj, jedno mi nehaj. Oh, shit! Dymu jak nasratého. OK. Takže toto bolo domino.